Merengek guys, muatan puluhan ton nih guys, merayap deh guys. Tanjakannya lumayan nih guys, lihat di bawah itu guys, penuh guys, Mitsubishi guys. Ngantri guys, ditanjakan guys. CH6 guys, yo mantap yo guys. Keren nih guys. Mantap guys. Truk Siba Surya guys. Mantap guys, muatan besi guys ya. Ih. Lumayan guys, panjang guys. Oh, Siba Surya guys, ngantri ditanjakan guys. Jap CF guys. Yo. Hino 500 guys. Mantap kali ini guys. Siba Surya guys. Merengek deh guys, merengek guys, muatan puluhan ton nih guys, merayap deh guys. Mantap guys, tanjakannya lumayan nih guys. Lihat di bawah itu guys, penuh guys. Mitsubishi guys. Yo. Wow, ngantri guys, ditanjakan guys. Luar biasa guys, ramai sore-sore ini guys. CH6 guys, yo mantap yo. Siba Surya guys, wow, CH6 guys, keren nih guys. Mantap guys, truk Siba Surya guys. Mantap guys, yo. Ini di belakang lagi tuh guys, Siba Surya nih guys. Truk Siba Surya guys, muatan besi guys ya.
Ih, 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 ih. Ih. Lumayan guys, panjang guys. Wow. Muatan besi nih guys ya. 50 ton lebih guys. Wester guys, muatan isoteng guys. Wester guys, di bawah apa truk Siba Surya guys ya, di bawah. Jap CF di bawah guys. Iya yuk. Oh, Siba Surya guys, ngantri di tanjakan guys. Jap CF guys. Yo yo. Pokoknya di tanjakan nih ngantri semua nih guys. Tanjakannya cukup lumayan tinggi guys. Hino 500 guys. Mantap kali ini guys. Yo. Lumayan panjang guys. Hino 500 guys, muatan ekskavator guys. Iya. Ih, dengal-dengal guys. Oh, yuk mantap, keren guys. Wih. Yuk. Mantap guys. Yuk. Isuzu Giga guys, Adil Jaya. Wih, mantap guys. Dengal guys. Si oren guys. Wow. Luar biasa asapnya guys.